کراچی یونیورسٹی فارسی ڈپارٹمنٹ سروق وش نیوز لفظاں کی پروگرام بلوچی مہماندار پروفیسر ڈاکٹر رمضان بامریہ ایران سرکاری نیمگا برجم بتگی دیوانہ باہر زرتا ای دیوان نیشا پورا مشد مقدسہ برجم دارک بتا ای دیوانہ پاکستان، فلپائن، افغانستان، ملیشیا، قازقستان، ارمنستان، روس، ہندوستان، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، مصر و ترکیہ پروفیسراں وتی حیال کا درشان کتا بلوچی زبان و لفظاں کے نمائندگی پروفیسر ڈاکٹر رمضان بامری کتا ڈاکٹر رمضان بامری بلوچ گشتا کہ بلوچی زبان یک قومی زبانی بلوچی زبان کو فارسی زبان نزدیکی سیادی داری بلوچی زبان نثر و شاعری فارسی زبان رہبند گشک بہگے بعض جاہا پٹو پلکار ای گپا گشاں کہ بلوچی زبان اچھی فارسی کونتری ای کانفرنسا ڈاکٹر رمضان بامری کتاب تاریخ بلوچی زبان و ادبیات بلوچیا داد دیک بتا وش نیوز